Kipat ba kani kejela ke bayat iketem kapot shen kin sayok ban sakhi biang saya kawe ke kenhun tem ke banagri sepngi. Ke kenhun ke bapau ki senam syajar kendai spak kendai pokle hak jingrai reggae. Kani ke kenhun tem ke bansawan kani kejela Meghalaya kedai ke belatip kum ke Big Mountain negeri USA bat kawe ni ke jingrai ke bakampau hak senam ke bamanshwa jong kani ke kenhun kedai ke belatip kum Oh Baby I Love Your Way. Habakran ni kinong patay kubor akan nyutrik mentang no opera Arhajar Arpuar Hasilong Press Club. Kinong alam jangka kenhuan Jantia Rural Tourism Society kilieto baka kenhuan Big Mountain kan wantem khash potrik mentang no opera Arhajar Arpuar Halum Kentur Resort Shken Presid kebadan hak Amlaram Civil Subdivision kebajingai tangkumba 100 kilometer na Jawai bat kebahab aka distrik West Jantia Hills. Haswa bantem ke kenhun Big Mountain ken dondru ki kenhun tem ki bana ke jela ki ban sa pencong shit ki pat ba kentup ke Dewdrops, Rum and Monkeys, Says Euphony, Imprints but Nexus but kiwe. Kata ke bomot hak sengi sajan ba kinong tem ki bapau nam na po ri Amerika ki Big Mountain kinwan ban entertain hak kata ka meet kendonru uneu gate all gates head wana UK udeu mo sorted DJ reggae ba uru unwan hakata kasingi tumot ngindan artali ki international act which is the first time ba ki international band kin wan yu kejat ha ka rilom jentia jongi tingi na kaliang jongi ngidap da kajing dokumen ban pentip syapi ki pa nong shong jong kani gari mekhalia jongi ba piro pinwan yarap banwan support ini dak bawan syakane ka music concert baka jingmut jongiru nakane ka society andang ngila adep ya kane ka program ka jingyo nong ka ba ngiyo nong nakane ka concert bangin kentiu ya ka promote ya ka tourism kan kumba kane ka venue jongi ka don po lum kentur resort Hashken Presid Amlaram Civil Subdivision kani kani ka jaka ka basyak ta bahak nak jingti dawyong ti hakjuk por ngadai ru utrai jong kalum kentur resort kejingwan jongang tu arsne mentak la yarap bahai ki beriu ban aikam ban aijam bat ban bakin pai hadin bala syak khang dawyong ti bakin pai sakani kaliang tourism naduk ki encourage ki ba naduk ki homestay tourist guide ma hagni kasnong Shken Presid kumba kidon lightly ki ba paunam ba kum ka Fefe Falls kadon 10 minit na resort na lum kentur resort idon ka Thlumuwi idon ru kutu ka Stone Bridge ke badon historical monument hang tu ti kani gawai ke senong ka ba paunam ba hari jentia kaliang ke tourism ngalaban ong ba it may be considered in the future as a holiday village